Whakaloflahi atu ma Niue hane hatu tola tau, wala tangu tupu galata I moe awhiawhinei. Kua whamawe he tua I he whakatuwhono e lirifu I ki pule ko Olaf Jacobson ha kua whakausi ai hana a kotowhanga I ki pule ki haho nei ke tukwhenonga tuapungipongi ki hana a ngā huafou I Wellingtoni koe komisina tokolunga ha Niue ki New Zealand. Koe lilifu ko Jacobson ko ia I ki pule ke whahi malolo sino, whahi ngā papiliki, whahi ngā hua hila ma I ki pule he tawhi whine ke he whakatu whanawhau nei ne ka mata ke he tau uawhe moe walu. Koe whahi tapka mole poki ne whailoa he lilif pale mia ko toke tālangi, ko hawhangi poki e whale ko whakatau ke lātai mai nofwanga moe ofisa he komisina tokolunga. Lahi whia hako, mai ke dausi, e mo tūru e tama whakahonoanga whakaku, liungi e tomi tuata, mo e wangahau e au, mo e whakahui au ki tau tangatena ko dausi e whakatotokanga ni, mo e whia fuki au hako mai ke e tūru ke whakahingo ai ke whare Niue, te tungi e Niue, ke lata e me te tūru komisina nofu mau New Zealand. Ko hawhangi koe amana ki e komisina tokolunga tau tūru ke whinata whi, ke nofu ai mga huai, whakangahua e ofisa ia ke mngane. Koe amana ki anga ke liua ia he tapuni, pake tapu hau, ke mai ke whangahu, ko hawhangi tua e ofisa, ko whakaonga tua e whare, si lahi whia, ha koe whare, ko dausi fu, mo e mai ki sia ai he te tangata, mo e haka te rahau, whia, hako ki sia ai te tūru e, koe whare Niue, te tungi he tupi Niue, ke nofo e ha te tūru komisina nofo mau. Mo e tausi e hana te mafua, ki New Zealand. Si mai ke fuki whare e ke whakaonga ai ke lātai, mo e ofisa ha Niue, lahi whare. Si lahi tupi fuki ne whakamoare mai he trust fund ha Niue, ke whakatau waki. Kai lahi whiwhia hako ko mai ke ia tau tūru ke whakaonga ai e whare ia ke mataha mena ke whakarolahi e ke tau tupi ne ko maua ai tau tūru he tau tau I mua. Koe mena ke wā ke mai ke fuki ke whakaonga ai whare ia. Ke langamatai e tau tūru ke tau mena ne whakahingo ia ke short term overdraft facilities. Ke langamatai e tau tūru ka eke kua whai mena tupu whakaofa mo ia wha. Ke maua e tau tūru ke langamatai e tau tūru ata mai ke langamatai mai he tau mutu ke he fuki e tau tūru. Ke he tau tupi fuaki ke langamatai ke tau tūru kau tūru. Koe lirifu komisina tolunga hai Niue ko amana ke tuku whenanga I mai hana a mga whaua ki Wellingtoni a pungipongi. Tukua te tau whakamanuina kia ia moe hana a ngā huafou. Today, Government Minister Honourable Olaf Jacobson officially resigned as Government Minister of Niue to start her new role as the new Niue High Commissioner in Wellington. The government and Whalefono staff bid the new High Commissioner farewell today as she prepares to depart for Wellington tomorrow. Minister Olaf Jacobson held the portfolio for Women's Affairs, Niue Power Corporation, Public Works Department and Health during the new elected government in 2008 and she resigned today. Last week or so, Honourable Premier Toke Talangi announced the opening of the new High Commission office in Wellington. We wish Mrs. Jacobson all the best in her new role as Niue's High Commissioner. Koe ahoi ni awhi ni matutaki ai e whanwanga he hiki ki ang he matangi, ke he tau whakisianga he tau mutu ke he kehe, ke halo tōla tau whakaholoanga ke he PACC. Ko lo tōru mai tu walu ni whakisia e tau mana tupe tope, ha koe tahi ne whai haki tu mau, si lahi kele ni kua fōfō ai he tahi, mai oka fō ke talhau lo tōru ke mō e vai, ha koe tahi kua lahi mahaki. Ko Nauru whakamāmai lo tōru foki e manatu tatai mō tu walu, ha koe vai pihia mo e tau kai whanua, kua nā kai mamui he nā kai whai oha, pihia mo e kue vai ke whakaonga he tau tangata. Koe hukui ha Niue ko Haden Talangi, whakakise e whakaholoanga Niue ke PACC ko amanaki e ke fuaki ai taki tahe tula vai ke he tau loto kaina osi, ne mai ke whakaonga he tu kaina ke langmatai ke mawai e vai. Uha. Koe aho nei, whakatutala mo I takita ke whahi takitakai motu ko Sawini Tongatule, hangau ia ke whanuanga, mo I pehea ia, mahuinga e taumata kupune kua whakatutala ki ai.
Ko e lori he mga nei ke tausi tamata kau no kwa tutun ke whakahoro i tau matanga hua he hiki kianga he matangi ke tau ke Pacific. Ako kise he mga nei inga ni ka hae kautu, inga ni e te tangata ne whaki tupi la matai ke lata mtu wangua penei. Ai fi whakapatoptoanga hane mai ke onono fo mutaki ko inga to mena kwa tutun kwa lata ke ngahua ke Pacific. Si tunga ni ko kisia te ka ha maari he hoko mai ke mteku ke te waho ne he ose e fon. Ha hai e poaki ni to mena kwa mawinga ke onono ke mtakau nei me to koutu to whangamena tunga e whakahoho me ke me to whakakohanga ke lata me to mena tutup hako hiki anga he matai. Ai fo ke ononoanga ko ingoa to whangamanga hua no ko tutonu ke lata ke tause to koutu ke tukutuku hefe whakaonganga e lolo wael hako taha mena i ha ne whae tuhaki ki luanga e vela he laulang ke lata me mau nei. Ai fo ke ononoanga ke lari ke tamai au loa lo tu ne whawaki i laumatai ke lata mutu whangaua penei ke tahane putuanga he to putuanga tuk. Hai e ni ke anga lo turu ne whaki tuk ala pe kua taria lo turu kai ke lo turu ha te kilahi ke tosi pia ke ua o viko whoke to mut mo e o ke tu puala lo turu ke tamai ke tahi potang mo mga hoi ha ka vinatu e kautu ke tamai ke lot mai he whakapataputanga i. Te tono ki tolo kia nei he hiki kianga matangi ne kua whakahoko ai. Whai hiki anga na kai a Niue ke tau mena ne ko pulenga po whakakise ki he tau whono ne ua kua mori. Koe tahana mene ka ne whakakise mai he ua tau ka mori hai ke ingoa to mene to koutu no vitai ngau ke mai longa ke whahi tunga to whahi mo to whono tunga i o vitai Niue ka he tālanga e climate change policy. Ai fōki ngau anga he mga nei ke lata me to action plan ke lata ke matutaki ke loto he climate change policy hakamna hai loto hai to tapatu manata Niue ne tok he loto he pepa pangahua ia ke lata me kikianga matangi. Mga nei ke ngahua ngai Niue ke lari ke tālanga e pepa pakaholo anga ngahua mo lari ke kisia ko he whalua whahi ka hane ala mua lang matai. Tunga pe mau nei ko lahi tatu tulu ha ke mua lang matai ke lata me tau sola me tau whamana pia kai ai lalahi kiskisianga tau tulu ke tau mena katutupu mai ha koe hiki anga matangi ke tau mumui tangat tunga tau ngangao tu whamana pia ringo e tahana mena i ka hane kua lata ke liu ke onon kei pia fuki ni ke mua anga i tu mnakai amana ki fuki ke whahiki anga ke ononoanga tukalahi apa hiki anga ke mua anga i tu mnakai me senta to ram ne hiki lahi matang hiki fuke vaha ne va fish to ko me fu to ko o kala he tangata ga ke matuta ke ha fe mori si to fa ia para ta Niue ni wala ta riu ke onon kala pia ni ke to puhala o fano ha ma ne lahi ne to va nga to pensin ni fon pia aka ma mai ke onon no to ke to rio fine horo ke sola po horo ke hila fon pia kan wala ti onon ke ko tahana mene ne uka to mutu ke lari ke mua mai to matai ke to matai hai he to mtakau pe nei ko uka ni he hai to mena hane ki sia longa puhala ke mua ke to tupe puhala ke to se ke to kotaki ka pe fraung to tupe ke mua mai foki folo tupe ke taha mene ne fa uka foki e folo ka tu ai mama ka to puhala ka mno ke koe mutakau ni ka mo hana puhala ke whaongang he tupe mo tausi tōku taki. Koe tōku taki taha mena ne ki sia ka e au ki a tōturi Niue ne ukalehi ke tausi. A kano ni ka koe eito kalonga fo ke tō tangata. Mo tō numeala ni he tō tangata ke whangahua e tō ngahua. Tahana mena mōri ke mua mai tupe mo ila matai ka koe puhala ke whangahua ke mo tō tangata ke ngahua. Taputuri e tōturi he whoro maho ke ila matai tō whangahubia. Koe whanonga nei, tunga nei ka, na iwha matutaki a taua ke whahinga hua whakamua ke tō whanonga nei. Ai ni ta whahinga hua ne wha matutaki me watu kiei, ka mitaki mao nei ke kisia, mo matutaki whoki, ke lau tōru muatu ke lau tōnu ne whoki lau matai, tupi ke tō matanga hua i he tō tōru. Tunga nei he uta whakasikese, mo kisia lau tōru,
Mai o fufu ni lo tolu ha ko ai pe tu mua Niue ke fo whakaronga pene. Kai mena ni ne ke seo ke whanonga ne ke mitaki ke whailoa ki mua atu ke lo tolu ne whaki lau matai. Ke muitua ni mui loa haka mitaki lahi ka mahani me tangata. Ke muka le heo le ke uta. Whapia fu ke hako ke seanga, whakawhitu iang hao me tangata. Pese ni koe tangata ngahua ke tamatakau. Ka mitaki hao whakawhitu iang mui tu mau. Muka kai whikau. Tātu ni mui tamai. Si manatau kua tokolonga fu ke mo tolu he tau whakalataha mai he whanonga ne maua e matutaki anga ia ke he tokolonga he tau tangata ne manaki whaki lau matai. Ko e taha takitaki he kaunga hua penei ha Samoa ko Muli Pola Titi Maia ne pehea hia. Ko e tau whakaroanga Samoa lohi e mitaki mo lohi fuake tau tupe ne kua fuaki he tau matakau mai whafo ke langmata ia ke taunga hua halau tūru. Ko e mena ia kua kisia e lohi holu ki mua. Ko e takitaki he tau matakau I whafo e whaktuwhono ko Tafue Lusama mai he Pakcan. Ne pehea ia whiwhia lohi e matakau hako mai longa I he tau whaktuwhono e mitaki he ngā hua whakalataha mai tau matakau I whafo e whaktuwhono ke whakaholo ki mua e tau whakaholoanga. Ko e whonoanga nei kua whakaosia he pale la awhiawhi nei mai amana ki ai ke diriwe te kui nei ke he halutula tau mutu a pungipungi. Ko e ahua ne kamata e taha whakaholoanga he whahi malolo hila ke lata mai tau whaktutalanga ke whalu tau puhala ni o ka maike ke tā vili tau malolo hila. Ke whahi tapu nei ni ko whakahokwa e taha whonoanga lahi ki Niue ke lata mai tau motu hea Pasifika. Ke whono ke he tau whakaholoanga ke lata I mihiki ki ange matangi. Moi tau puhala ni ko maike tau motu ke tukutuku hefo e tau maukona ko whakatoka I ke pulangi. Ko taha whonoanga fuaki ni ko hoko mai whalu hukui hea Pasifika ke whaktutala mo e kise ke tau whakaholoanga he whahinga hua hila he motu hea tolu. Ko e whakaholoanga ni ko tau sei e Niue kamata he tau uaif mahewa ke tuku ai e tau lapa heo sola ke moa mai e tau malolo mai hala mai hai e whalu mena ni ko kisia ke hoko mai ke he mga hone. I loa mai he mga hone mōri ko e taha mena na kai maa mai la ke pūri e pō e mai longa e nei si whai mena moini e mamunaki ke lari ke tumau e malolo I a tunga e tau kua hila ka haa ke stoa ki ai ke whakaonga he mongo he pūri e pō taha mena fōki ke lata mai tau wala koloa nei mau tumau si lari mo ia ke hahai e whalu puhala ke tausi ke mau tumau ka haa mo e whalu ni e tau puhala ke whakaako tau puhala ke mau atupi mo e mai ke fōki ke whiloa ki mai tā motu mo e whakaonga whalu tau pulotu e tā motu ke langmatai e ki fōki a ala e tau motu ta ki taha. Koe taha talahoanga fuki kua longona mai koe manako hani we ke whakaonga poke mai ke mo ua 4% ka hai malolo hila ke lata mo e hatutula mutu mai he la whewhe fuki hatutula ononuanga ke tau talahoanga pina. Koe numela nei ua 4% mōri e talahoanga nei koe katotulu mga hone ke nofo e hofu matahe percent. Si naka I kisi alahi poke longone mo tūre whare pawa ka hai tau inisini e mga ho ka whai au lū ka hau I lunga longona mo inisini ka hane kokono. Si mōri fuke au lū ia e longona mo inisini ka hane liu hifo ke hana amen. Kai mga hone e hofu matahe pasene si mamanaki mo I ke tuku e whilungo fulu e kilowatt he tau nei he toka hau I DF10 uu ne hake te he mo I ke ua fulu ma 50%. Kua morea te he mga huia. Kasi koe wala iha mo tōlu he mga niha Niue, he hatau tōlu Niue, ne lari ke ngahua, ke aua ne ke holo mawhisi lahi hai tu masini, mo upset te system hatau tōlu. Koe wala iha he mga hone ne lari ke ngahua, ke ua hoko hatau tōlu ke mna kawinei, si whia fuka hatau tōlu ke iloa mai, he ua tau I mua, koe whiwhia Niue, hako Niue ni he mga hone ne kua lahi pihia, e renewable ko tuku ke he system. Koe whonoanga nei ne ko whakamatapatu he tā whakaroanga ni whakahingoa koe Pacific Island Greenhouse Gases Abating Renewable Energy poke pega rep he tau whakaroanga I lalo he fwe kautaha SPREP. Koe ononuanga ke whalu puhala tā vili malolo hela ke tukutuku hefo e tua ke whakaonga he tau lolo oela. Koe ke Niue mo taha motu ke maua whalu whakakuanga
mo to mai ke fol motu ke mumui tua po ke hiki fol hala ke tu hang taki ai halo tolo tau whakaluanga. Koe whakaluanga nei, koe tai ngai e taha mai hawhi tau tō whakatoa amna ke le tōtu hukui ne hoko me ke whanuanga nei ke tuk whenonga i hea hapungpungi. Pēnā ni e te wala tātu tup kalātai me whapinei amna ki ni ke munuina mo mawhala e oki whahatap ne hangawa te kiai mo to mai ke liriu ke whelewea ke hatu tōla tau wala tātu tup ke whahatap ka hau. Kia no wha munuine pō ato liliwa te tōlu ke whelewea.